ngalui balabun ki khenrau ban ki briu ki belasdang ban keno yang da kumni da kumtai ka komitmen ka bangangan ai syapi para rabi kalong kamper ki keno da kumno da kumtai yang ka wei ka bangamdei ban le kalong ngandom IFR persakti ho nyim ko abne keren politik sabne ka ski ka pamenta ndre pujat berani ki briu ke bala kham sno rangba ban sneng ngaro ha pushai ngene ka po Krei ko kubor, krei ki YouTube channel. Nang ko ang kanlon dengan keren tangi ko ikapanta ka bang simat baik banga. Udah nuin kena samla, kena samla. Ubala pun pau hakiran san, lami di social media, di YouTube, banang baladade mga ngam IFIR. Kabamut, bang bardan nang day plan briu, uba put gigi briu, uba tang badan bakan tok ul IFIR. Kata dia kecimut ngeres ngak ngan batai dia kan ni ngan ban keren. Kenang bangin syai. Dan sibun gi bakan tok, tomet yu bardan di post nam ngam jupun slow. Mereka dan kau kecimkan tok kepada palat liang. Ngam ban si ngasibu nak hak status ke jangan. Bagi beliau ban puli ya ke status ke jangan. Kidan orang bardan naik bersiap nasyukli ki filayo i yaga i gabra kunto ngam dan por ngam bersiap ngam ko ai bukan FIR ndai ki nalam jaga voice of the people party jam ngam na so phi ban syukliang la phi fiskap ni te ka party phi no lam ji ngilai FIR ngam te ba kita gi no lam ji kidan kata ka jing so pitar ka jing mong ba te hi ban mong pidon ka hok ban keren pidon ka hok ban kentho la dengila ban sya ngini sya udon wei rurang ba o pyong beginong klau kilong ki barben sedidok mangi ki maram le nang kham barben susu ngini sya ngini kentho ngam sim ya ki jing keren ya ki jing kentho ki jong pi tangkum ki jing ai mensim yang bangan tri bha susu baru tahu bang bangati nganum IFIR ngan sim begini ki jing kai masuk ko aban keli jing keli tangkan ni pitip kumno la tho hapo di social media ya kaba penong i dinong lam gi jing bon kim tip namar la delete na wood la tho bu ba de u ba